Ka tūwhera anō ngā kuaha o tēnei whenua ki o tātou whānau me te hunga tūmata nui o Ahitereiria, kua whai i te kano ārai, a te wainganui pō o te 27 o Huetangaru. Ka hāngai hoki tēnei momo whakatūwheratanga i ngā kuaha ki te whānuitanga o te ao a te 13 o Poututerangi. Kia whakawhiti atu tātou kia Tāroi Black, kei te taunga wakarererangi o Tāmaki Makaurau e tūana. Tāroi, kei a koe. Kia ora, Scotty, kaore kore he karere pai tēnei ara mō ngā whānau kei tā wāhi e noho ana. Rātou mā kua toru tau ke kārea nō kia ki te ārātou whānau ake o Aotearoa nei. A kā mutu ara ko tērā o ngā pai, e rima ngā pai kua whakatauria e te Premier ara he mahere tika ki te whakatuwhera i ngā kuaha. Ai kōrero hoki mātou ki tētahi o ngā whānau kei Poiti Kape i Ahitereiria. A kaore kore kei te rikarika mō te hokina mai. E toru tau kua hipa a Charlie Hataraka mai anō e kite ana ia i tōna whānau ake. It's been a real struggle. I know I haven't had it as hard as some, but you know, being that close and just being able to go home whenever you wanted, like so easily from Aussie here back there and vice versa, to just not being able to do anything, really has taken its toll. Kaore roa ka tuwhera nā pākati o Aotearoa kia hoki mai tēnei uri Māori e noho ana ki Piripane ki te kāina. Getting that news is like really exciting. It's good to hear. I know a lot of people have been trying to get back for the last couple of years, and the way in which to do it just wasn't working for lots of people. So yeah, really excited to get back and see the whānau and get back to Aotearoa, the homeland. Mai te 25 o tēnei marama e āhei ana nā uri no Aotearoa e noho ana ki Ahitereiria. A kua kano āraitia te hoki mai me te kore noho rāhui. E rua wiki whai muri ka wātea hoki tēnei tukana ki te toina o nā uri kei te ao whānui. With our community better protected, we must then turn to the importance of reconnection. Families and friends need to reunite. Our businesses need skills to grow. Exporters need to travel to make new connections. It's time to move again. E toru nā whakamātautau mō te huna ka hoki mai i a rātau e noho rāhui ana mō nā rani te kau hei timatana. As the isolation period drops for close contacts here in New Zealand, as it does in phase 2 of our Omicron response, so too will returnees only need to isolate for 7 days. Ahakoa e hūrō ana e tahi ki te karere nei tērā e tahi atu e āwanawana ana ki te huna whakarairai. My concern is whatever decisions this government and the supported by ACT are going to make doesn't take into consideration tangata whenua and those of us who live in Aotearoa. He hokina mai ki Aotearoa. Most of all, what I'm looking forward to getting back to is just being home, getting that recharge of energy, that feel that you do get when you head back to Aotearoa. Kei te pai o whakaro mō nā uri kei te ao whānui. Nā, ko tētahi ana pai o te kāwana tana ara ko te āheina o te huna ka rere mai ki Aotearoa nei, mai tēnei ara i konei kei muri āhau i Tāmaki Makaurau, ara me whiwhi pane uru whenua rātou mo te wāpoto, ara ko taua huna o te 5 mano he tauira rātou o te whare wānana ka tāe te rere mai hei te marama o Paena Whāwha, a rātou hoki te huna, ara e hia ana ki te kimi mahi i konei. Scotty. Tāroi Black i te taunga wakarererangi o Tāmaki Makaurau. Kia ora rawa atu koe e te hoa. Tēnā koe.